sama sigineto me anito inde mashafu be basiko minga shega umakena nangolani basiko lem Jesus ike sama sigineto me anito inde mashafu be basiko minga shega umakena nangolani Ay, kulo malap, kulo kaksikun kat ke pelchinge, usdial damlil triskalilar ke background ingin angan mulal indawet in akden yopna kat flaknalar. We met pasna ke waksa ke pelchingin kaksikun kat. Ke siye pe pelchin na shesh katin daga akulan long pe meluti ma daga ke charma yalong ulya fashingel na ke singalakos. Pro shukkat. Sphenophone jima taga ke wiknophone jima takalim ga ba prayer position. Prayer and humility. Ada liye na keyword ma taga ke wiksinga ya. Ege aga taga prayer shuklan mit taga ke shem sapta she foslone ke al ko ke ya na ingen aga taga hakula. In taga na ke machi ma taga ke culture ma ya. Wana tang nagay wa metiga de broiler kadin we met las ko nagay wa sui kaksin gat ke pelche som to kana ke pelching kat kulo malap ke aslan met nagay wa kat kulo malap ke me broiler met nagay wa or gat to ako lapin me kaksin gat long gas like ke pelching kat to li isfela lap si maus kat pena to ke me malim tarie nage koto si makatashkenge koto aklu winder lalal saklu lalal fungikolan church katika li nage me kashing ni sana kalimema
enduring beliefs of the church. Na unity me dagat se dagat raske unitak luingen na unitak luingen pa lankalang yak misela. Lankalang yak misela grace and reconciliation. Grace and reconciliation. Katika lie leisinak lime kors sian ritolu somla victoria katika audio talal fung wiknga katika mtak samram kin proy position na kanta kakate ktesh klam nakal men proy kaya in the very basic definition kat samram kin mo proy communication largeness in God, talking to God. Bottom line up front bangen me o yes mai taka akalang nila masingan pangan to element ma tak taka samram kinya kaya taka na ke masik makada samram kidam singe pa kat pro ina natural lalfung in wa na lo siem sapta si fonson ko kaya. So prayer we offer with faith kat pro ina lalfung nakatla tupuk. Masih mau Trump gini kaya apa kan yang gela. Proy singe ketika nakin cuy kan, ifin kete isu setiap ngan kan. Masih nge kok ngan kan. Kacaman malime kosma kok ngan kan, modin ngan impel na kaya. Siapa reke tomo soli of place mga Trump what spirit mga Trump ganyan. Kat patimpal mo siya nga spirit la sa misya ke karta na vida kat full out ya ki susta ke ngan God spirit la sa molya indwelling regeneration born again siya sikya na malme kos kadar bel na kebo masimedan pa worship kadak fletchika aklu pa ka samram kun dage kaya pray simply means conversation, talking to God. Ele tatari in the large. Now, yes, if one knock at the long God about Genesis nigga Revelation. In prayer, long God, we need God the Holy Spirit in guiding God. Now, pretty much, the elemental you from Kinyak kept praying, like because Magan Galan get large session bell, Mana interest bell as Magan you getting about pray with faith, confidence. Akluo, pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Aktolu, katfakigayamo, in the presence, leadership, guidance of God the Holy Spirit. So in other words, prayer in manifold, part of worshiping, part of praying, faith, revere God singay. Ngon lasha pa. Connect na sin God ngon singay. Wala so na ako first nung wala ko siya kalin niya. God ngon jipang. The only way we can speak, talk, worship is in spirit. Wala so na ako first nung wala ko siya kalin niya. Aro, inchip na nagkakas makinikot, kaya sumako lang nag-pray. We need to do it in faith. We are all the way inside. Wana siya son sapta. Laita si metlal son saptal mekor. Fosingan lago singan mekor chakkalin mekor. Ito ka na mana yok si pang. Pray. God he never cease praying. Patagakkalin mekor man. Siete sungli sapta limegor fosingan likor. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Filipaya course force on course. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication.
with thanksgiving. Let your request be made to God. Bro. Now, when I tell me, but Trump good, may the shoes that young on God. Because that's what I sham single for Shackle in the pride of his face, the wicked does not seek God. All his thoughts are, there is no God. Now, come bro, everything come to in public space, bro, vela siya nga nigin lamang mo. Na di kan me badal nigin lamang katara, kat scale down, back down mo. Everything got making in bro, ka siyang in bro in public, kan me kat actually got sila siya. Kat machikantan. Aro, inan bigyan naklasyo, kat ali kyalim na pa ila, ma taga na siya nga kat ini na play ka din pro kemit lash. Den pro kem tan kiasho, bukul to maesho, klik natas. Ayok kiki na kayo. O yes may kek lakat pro kin fashion malam dula ng sin. Man gaslan kat makay na pa ka naksiwasikat ka isiya. One mafela. One mafela kan aksasiye nganash. One ma finfela singa kan ekalla art lasho. Amo academia peke me laita sima kapuchilal German. Inshi the art is deceitful. Who can understand it? God, I can understand. Now, everything got the ma yokshipen na kaslan God ala. Kat kone ma singa ikakla kadin niya kadin proy kin kadin aksyo sila. Kadin loing na kat nta sano layman follow ko. Mapay si ma insang pen ka tay takli kat. Now, kusan na mystery we matlash na kawa proy kadin som focus na kaya lang mata sinata smeta ma 1902. When nga fat na play, there's a big difference. Mole. Kung kain palayangan kaya kung riti. Papal matal kaya kaskusay. Inan kaya proy lasha. Kaya siya na siyam-siyam ko. Kung dali ka siyam-siyam ko kaya wikimeta, lagadash kaya pitrato period siya. When ama akwa ki kamerat lan click natin God ka choose nga. Papasit man me krum siya nga som, neron papasit man pride siya nga. Talra la contract siya, elikia tauri, sumos la covenant siya. Ulayla siya. Covenant siya nga, pride siya nga contact siya ka, in maslon, pitralo period siya nga wana sikyak, malam siya nga nga siya lu. Tamalu ma contractual ki ngan pa down payment si tak yang na wipe cash covenant simla in writing pricing and tane forchak me ma all that covenant jam tak reading na kelda sano krum singan info. That's the same concept ke makadash kengen. When the new covenant Gisel de galigya down payment jevin chakshina. Now so much la wala wal. Wana son singa lagar for singa sine ka tol. Mugul jangan taga we pabat malan taga chun pabat patman matayin singan dalo sing rela contract singan uliak yang down payment chitak yang itak yang polok ya singan inta kes makinyam matayin singan mugul ja so mentak masai at section sinage mom sila. And that's the same thing we're in. Chisel the galia down payment. Mo lalash venai moligatla.
Ngal som akalam mi son sap sing la ko fosina get tolu. Na so ma ko in fakil sin lom sin baban mo. Na follow. That's what we're at right now. Cause that's the petrol period shit. Toye si may nang get pro lash met ko sa la. You know, in America, Marike, Old Testament, Jewish community, and it's much that covenant. That's much that polo cash sang na sin matan singan ta. Pride singan, that pa pride lang Christ. Na pia may singan. All lang sa sing. Phone na taga ba me. Old Testament fulfilling the New Testament. Apa polo. Bange covenant, bange ulay lalangkad na shish. Bakit ang tariti, evingkat na kankat lagat ka nagkakasnan ka. Oh, bange mga chisel the fact, lesom, lako, lefalo. Well, bara ng aking nangkaproy lasyo. Covenant siya nga, masyalay, yeah. Would disrupt yaki. Water down yaki. Itak na mapay kaya. Itak na Jesus Christ. Itak na breaking mold siya. Itak na kalam siya. Itak na incense. Katram-tram kan kaya praying. But like when we are finan ko siya tola kapun week kaya tayo na kaya yang pray. Kata na laisin na kaya eat course kaya unidak luosin ake koto singa tana prayer position prayer and humility nakataka na prayer shukat pagada sampram kun kada loin na gayan si may takla na bang altar of incense itakla mashingan spirit soul body lomnuk ya section tolu daga temple of Solomon temple na kayo samsam pinyakit Bible na ar section do ke nakataka na masi may sangkaring kadingin na ndasano krum landaga masa tawa si padre makin Eving sat na rin makin 1992 na get 2002 translation siya inan ka proy lasha uye ko when lenigas masumla kadin sumne ke mas mauta utaga ke me Bible na ka wa utaga ke ngan man God luto mo de tolu fa singalon ko singalit ko Bible na ka wa utaga ke ngan man God ashipen luti in ka inakswosi inakta ya maswas na sin me da metlan God in siwas na ako lang fall na ka mauna kayo Bible mata sin natas meta Bible ko say Namlas mitlas ko siya. Kad alya suka chicken got ke may kek la kadin akes maknikat. Kadin kadin the we metaphor check ke belching. Kad na napay kadin wen na siya Mary so mata siskel Jesus. Genesis na ke Revelation kadin the wana tam belchi well Mary Martha kafu hugin malang fellow. Inan pe ke proy lasha. Kad na nakadin wena matan namit mitlime ko siya me talsang well na kilam waltal signify presence cup the Holy Spirit matan tinalal mitlime ko siya kaltin aus well na kaya nakatram kun proy shuklan matmachiga na Knowledge is knowing that lam singan el contain el lower my vingat sang ma wisdom siya by you actually living it pouring it apakadash kim singin katram kun broy katram kun lan may sang na tangan ka saum na vingat dito na Genesis na reflection na ke laying sa siya If inte utaga kang ngan God, tikain litigat ma, tikain kai God, tikain akshiwasi God, tikain nakita yan na siyas masiwaswas.
Na inan peke proilash. Ngai sipa na kalwen. Siete sungon saptan mega fostong doli ujekta ka din leda na. Bange fossing e Gotland misl. Len sifena matalye ko wos. In mana kayo. E karangan ng nganuwas, nan ka wos, manuwas. No phone, tayo mwangin maeta. Ke lem las Jesus Christ. Hilda ko. Bange fossing. Nga pro ay siya kat ngan meditate na isamya fossing. Na wili oto mo dito, fossing ang gos nga litkos. Genesis ni ka Revelation pa, foundation lakong. Takat-takan rin makinlaing sa siya sima, tako. Pelu le korekiaki. Yalu mat sumla korekiaki. At altin na di talis la. Pwapal siya nga makay na magkosarit magin na. Compare na kaya pwapal na kayo wa. Mary Gane nga. Talis la soul. Spirit, soul, body. Laing sa siya nga wangan soul ka. Non-kawos. Wangan la. I've got some liye yok shupe makati laki yang. Nake lom nuk nuk yan nake me temple al Solomon sir bapo. Temple si mayara til me rino fedia. Abolin makat pa temple mi siya. Siya korin sapta tolu. Siya korin sapta ongos. Kat pa temple siya. Kat in a sense, trakada mi siya. Section told you about spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. In relic spirit na ke soul singan, free will siya patagangan. Balayan litless singan. Tayo got some siglang focus na ke spirit singan, kadisus ta kang ngan kat, malimikos pare kilangan. Ma, strictly for God. Met ma, mulingan. Kat connect, urun kat, ike, the most holy of holy singa, where the mercy seat, Ark of the Covenant, furnished singan ba on ke long temple, ka temple long look to nega temple, mana yok siya pa. Akalam your presence of God. Now, if you dali movement nan click na din God ngayon the Old Testament ke may sacrificial system lalos ngandal. They start in the outer court. Tuwi na injengan na Levites makaya na uchat na kaya holy of holy na kaya to most holy of holy. Tiyan ang may tutya. Ingin na kaya new covenant yung mga dash ka ngayon. Restriction is itakla anytime, anywhere. Kung kantang na sin God. Through His Son, Jesus Christ. Even kung verlauw yak lalfung. Kung may issues na kaya ngayon God. Pangipon again, regeneration siya mga God il fin sakinin sumet na kayo taga ke lupita tolu fosya kelan God el te patlen follow kelan God met na kan fulaw yak lalal fun naro ke mitchir fulaw yak lalal man me kos makat puet nga nilaro I think that move from the inside the holy place nga get holy place ma kataga na pang personality lasha furnishing tolu ban get section na closingan. Patagagat soul. Na iving nito na masing parela kat separate the animal kingdom. One spirit lan animals nga. Soul na body. Ip na luo, takadami. Ip na luo, God kat trakadami. Ip tolu. May bang mas marela kat apex of His creation. We were created in His image. Kat ngon si pang. Naraptakal dito na furnishing si ma toluman ke soul jingan temple of showbread 7 candlestick na altar of incense panganan si machijil daga ke New Testament mga operating mode nga pa kalam na fel na broy makaderong may kain siya na singkat should be may kain siya na singkat ifa man kat kapasyan Jesus pa siya wisdom siya nga wana siya koren sapta siya fastol mo kat read kaya Jesus is the wisdom in itself
wisdom elpaw si kalim elpaw si lan na siya Jesus naro kadatang nga Rome nga lo fosit na in view brothers and sisters in view of his mercy offer up your body as a living sacrifice pang makainjing pang adu pa iya but Bible si mamet plus ko sa nga makanya mo siya nga isla masing esta section at loget mamnuk-nuk ke temple na may nga mo it's okay might nga pang personality pang o yes mga political suman na ke original language nga me numa na ke spirit psyche na ke soul man na ke body outer court kadali na ke outer court later sa mapang what we see what we smell, what we hear, senses, 5 senses, what we taste, what we feel. Uchak sum na ke second section na abstract life, personality la sa pasang from kanya nga soul, pati ka nag-imagination, conscience la sa, makadalala pa mga. It gives us ability to imagine, conscience la sa, reasoning, the way we reason, memory, affection. Kung malita na, malimay ko siya ang kapaspan na nagyan. Senses limay ko siya. The free will large, ang kating kapaspan na rin kat, pata ka, kaya Genesis told you, for siya may ko. Futaya siya matakaroon ng tensing. Sila lala koma pang. Na in mirror image mataka, tapi kia, kaya siya maya sakta mong uliya, for siya ni siya nako siya. Sukat, proin sukat. Broy shukat inan ke broy silash. In other words, kat na kay wamit ko sa inan shukat ingin. Kat sumni ki ma kikiap siya kat na ke mapay sing. Leng mata siya. Amit tlas ko sa aslo mo yok shupe na mana siya ko maswayan kat nam das kat sumna ke broy ke pel sing. Masana na si bamta ke ma fake lan vel. Mamay taray na ang sumniki matlas ko sa inyo. Masi matagay fin chaks niya, Jesus Christ mo kayo na. Paano nga linda ko? Sam kin. Everything we do in this life to glorify God. Matlas ko sa inyo na manas. Katsum na kaya proy ke belching nga. Kaksya ka na. Proy shukat. Proy shukat. Baga nalda shukak siya kung kumana kayo. Kat ko nang malap kaya fong siya song, kaleng siya song. Kung siya pa na floking kat may nag-room. Wait ko siya na kayo. Into ni acknowledge kong kepelching. Kat lalal fungi kong lawangin kat wana kong. Kung kat mo siya fan na lash. Kat lalay prem, kat lalay siya, kat lalay siya. Mana kay washin yung. Kung liye, ito, mana kayo. Kung omniscient. Kung kaligi, mana kayo. Kung omnipotence. Kung martian na kayo. Kung omnipresence. Baba, kung sam na rela, mana kayo ka siya o fela, kaya kalo, man lan mitlong. Fala na ka dinipas na human pel na kayo, kaksikin ko. Fakulo, malabla. God deserve ka din som na ke malukalok makumako na sin na kayo mate is Jesus Christ when na dum kumrela in kenexuko mettigi manamrela kasao fel na ako datar in kenigin molds ko na sin fel keshpen lang si kawulong na sin fel na kayo when na chon totally for singawan ko sa kalim pero broy la sa to ke Akuling yan mawulkin lalfong ni lakong papa langkalan lang si kaulong. Kat paroy kat itala kat harike en namatal siya kat lalfong ni mo ngon man kat wikat. In fact kung yakin proy na siya kaksyakin kong kepel siya. Kat kulong malam na siya papa. O yan na kayo makatagaliyan na kaya katli
So much in my body like telling me the original language that we need to live in the throne of grace. Matawag na left som na look kading galam gala moling na pamula wana po nila kalam ni karom sa talgos. Isla nanakin elyalas kadin tago. Yena paela komulela, you will never leave us nor forsake us. So therefore, there should be no doubt. Akayagat kayo wababa. Akayagat kikas mo lumagadataga ako na long debelching. Akas makinyagat. Lawan na walayla. Mataga na ke lemlem mamsang. Katiya na ke fashion ma ke. Nakatanda sana waiting siya bakat sana. And we need to put on the dress code na ke. Bakat inishusta ke man God. Akfusashigat papa. Mat na kayo walas masat nam ta na ke. Elyalan fella in matake slave na ke. Sinful nature siya nga papa. Interfere gebel siya nga. When ako mara na siya Saul gel kart na Damascus. Kaya siya pakon ng yoklong na siya. Jesus siya na Lord and Savior. El chika na siya. O papa long prayer asara na siya. Ako siya siya na phone na yun siya. Matnakay wa masyat namta kaya kikapal siya. Ako siya siya papa flong kat na yung gebel siya. Dahil siya kaksing kumgimana kay wapap. Kumitatari. Ene na lang kay siya may finfella siya. Ene na siya pa kung fulfill. Even siyak siya. Kaya wan siya fan ng doom Jesus Christ. Kat kulang malap na siya. Mingkas mo lumakalam yung mga kat na kayo. Have sinned and have come short of the glory of God. Which is of sin is death. Jesus il taga kanaus la misya. E makuluk na silos na kayo wasal full lao da kalalfo. O baba ka true kaksakin gong ke mana kayo. Laylan mana kayo makfarchya ke pelching in fact kumyak. In fact mapayalo makay na in the presence and leadership ke kat the Holy Spirit. Mas was na makay na in kaling. Pengwalom, arulom, ganigin lang o yok tigin na kayo wakas mo. Kulang malam na siya. Kada proy baga may flush. Klik na ta show lars yok na nakimay show lars mas fana wangin naligigat ke bel toto sumna. Dem targal paparap sa nin. Wala nagkesya. Wikit na ta siya kayo. Wiyash. Akay kat kay shibat. Shibat. Akas makinyagat. La yurong wang mi siya. Na silos na kay wa sila life. At kulomal lang. Kat proy bagay siya lal. Papat mas. Papakalwin. Again. Wala. Naklarity natin nga kayo, siya nga kayo. Papayaran mo ako. And we took natin swiyas nga. Wala bata mga lalik sosif. Met na kayo ang makatipan na weka kipelsin. Mamtayin asyo lalos. Kas mo lumintaga siya na kalamin na siya. Na yurong. Kumpaw siya mista na siya. Kumpa kayagat. Kas mo makayin. Lela ka din karas na rin gabal siya syukong. Wena si Feshi mataga ka din proye syukat. Kat kulo malap papa. Long proye lash. Kada proye bagay may lash mom tagem. Manaslalos gabal siya. Kat proye itala kong master of healers. According to your will. Kat proye na siya na manas according to your will. Akayagat. Kulo malap.
yok eninalas yok fototolelasin pel kayo kat completely lalalfuniko wana kumakalamigi kasmolno kadin del yakin mo wana meton koston mo tolu akalime kadin del yakin makade mo nash manim nash kame nuk lash agadin daga shikko me shuk to kasalo me shwososlo metiki man kayo argat proy lalalfuniko me dala kum wikat Kumtopuk, Proilan met Shwas lalalfungi wen ako marana sil. Hezekiah, Solomon, Katia, Shiel and Algalos. Mengom equally love every single person. Katrugak sungum broy ka managayo. Lalalfungi lang wi bemet lalalfungi wi shy and go shy. Met lalfung wer finan pon be ka rook ne ke yen yet side band Guam in the Pacific region got broy when you want mention a shish ne bapa bless them like you blessed us akas makinya god makalam ke gospel lal son sapta singal fa singal la el chakuluk Satan is here to steal kill and destroy but Jesus came so we can have life more abundantly. Kulong malap kaksinggong kinin Jesus sumitlang was. Amen. Amen. Well, kulong malap ke prolan mat nagaywa ke pelchinge daw siya la tamalay nandaga kashigat aklin mat mas nagaywa ke pelchinge. Alright, la ba sham from inakay kat kashi. Goyang na dato na ke literary context we may historical context na ke tuklal chermaya. Fos singaw ni ke singala ko ska no indana fos na me gosta sakta. Alle ash inina nash. Akta yena oji na ke history na ke we bet lead up to saptalong ulya ke bukshim. Ke belching ausela tamil taskal nandaga fashion met ke belching. Taskal Hai glamalap. Klo vaksin kat ke mollash kaywa kaywa na siwas na kaywa. Matuni daga wigat ke kasinge. Katsasakin daga lawasan. Nagatakula pegadin kain fashion met ke makatantayang nagya nagikusaklin ikestalal tamil lipan sham na amal de gorela inga nakalemi la mana yok si bakadin nagadin fast na mit kenge keshipin si destonigal mi gostong dolol de sham kunbe takum dala lenga kluo masinga din aksyo siyakle kulok aksegin kat ke revelation masang nasil Ikan daga samsam na siskeo. Mga sikyak ki kat papa knows the desire of the heart. Ito mapan pel makumsisla in kal ngayak na ki kaslal kelumin gunayak mapay siwaslala. Lamay di kas fakak misingi. Nga kuminitala ekapendi keklamana sikkum. Efin ne kadekun walfukaki cleanse up. Nga kumfinte sustain ngon in kaya na po kanon conversation chiki John Dolu was tolungan. Nalaupe na po na panangaro kaya nara sa lalkang si kaya nara o yesima kumfintes the spirit cashmet kola kumakan ko na yakta na as na ma anain tena okaak rafusheska din kain bukuy-kuyak. Ang kaksikan kat kimalutut wawuma wangan wotyak kenda kan kasha yakum
Ako dan sin kat ki kape maile sinasish. Kadin kan de kam tang na ki maswas paila la ki ka singe. Ngawan ko singe na finen Washington. Tamlel lipanel aulu fast midar finen San Antonio. Pangalapan commitment lala. Kan pelangan gayan medam dulle darifin lelen ilashwenge. Da keshipin schedules ilashngel dapna ya. Maklon sin kat lang akan da kawala lang ki ka singe. O makatta peli kestege prayla sa kadin da ka. Sisin sike osan demla osa anake saukas lang odit ko fasinga dit ko sakkalemian. Anga naklen ko usan ki kadaklen da kaluusan si kadale sa siakin an pain kom damdal froline from Lanay Klamallap Loki Ashluman in ganda ka belgia bushem ayepe na room damdal kenye Charlie from Columbus, Georgia man gain baklobe naki the kaluman damdal Jenny Sikra Klamallap pe the kaluman ngan kan la Marcel Paso ko ye nakmas Kung ka pinakalimye, kayo pinasum siya, wan ka kus na kayo ang mga aski background, nimit ko was mo ikin gikastan gata. Pangasi mapolil faka. Napana nga ngakom di may chikantan gikastan gata, mayin, kaspalim, pachises, pasima ma akalimye ki Papal nata siya makachamcham kunpe mo. Pinikiling sa sisipengan tepe na aksyo siyak lage, idak lage asinge, Jehovah aliki papal nata siya be, pakustingan. Namange wipe aspe oye saya, negi editorial negi kasibuk nge, katitala aspe oye maurik lage, ma Met sevin sistema po bella in gain or at due diligence la ewana tamle lipan in gan gunek. Anagel gunek siete stoni kalmigos longo tolunge mayanash balfakngan article of furniture it koske pa pala okit tabernacle la. Kilam nuk singan. Napanangara kat shak na mga kilang silash. Makwagi magigastan God. Tabernacle singan penapatakan naki kadita naki temple si Solomon Msaila destroy yaki rebuild siya Zerubbabel Ezra ma ni Mayama na ba me should be destroy yaki erat the credit renovate ya should be destroy yaki na ba si Zerubbabel il fakla ngakong ba temple singa misinge Mungkin temple singe irurianem singe sonna sulpe asa ulye. Napaneng faklal polan bangan ngakong pa temple singan. Nagsinsik simat ka na sikumingin na pa pagkakarangan yan. Sikum. Napasi sa tamalipan nil dakala na sistabel wuwusi ingkan dakakatayan na sikum kaya. Ang ngaksin kat wipe faklal ki Matiyok lang lashma betulle kat matlalal fungiya kada suras makman kadita lash pelsi ema ikek lagalya ka matlalal fungi nakaiwa mo sowaki nugdugin wala na lang gat o sinasin lang kipaganyang si anakilin pa machiwiyash nge rangi asphalt lamalap pe kitagaluman kaksyakin gat Edam del Jenny fin poy ko Marcel Paso, kulomalap kit dopsilomngan. Kulomalap pe rangi asphalt fin kumkain gasikat pe akademi warpat loman. Katingan pe katin me akademi. Mapukshi magate daga samram kaya ngay sisin bukin pala. When bukin pala Fuletli me koshke uleng mataan. Ay siya napapukshi kate lutut kaya nga Jeremiah sumasta yoksha, Ezekiel, Daniel. Napugin, pala si fan na ke uleng sasyan pa kadita mafakya. Napala siya sikan pa kadagel, dawakel Osya, sumnikel Malakay.
Nara kita kalas msingi kadet kasamam ki saptalong ulya singan. Fasingon ki singalakos. Lada sila Jeremiah na silosma utak lagi sosingi. Nakadin floklan nagam dawakian buksila nga Jeremiah. Jeremiah kadita mail anen reluctant messenger si. Kasi ben Elgivena anen ash feeling lal malsafal el insecure na panangara ilakalim si ben siyang lalan. Na panangara daga na si kum kadin kanda kalutut ke me buksila nga malsamas nga ke palasi nga kadita ala pang sinasil nga matakasinkat me. Kaya wala na yan pang singat. Nara akademiyak ke Jeremiah saptasi fasiyan la kasa taga na si Jeremiah when natal Elkaya siyasin prispinen enatot pangan siya territorial at Benjamina na kasan kata ko na yorol kayak singal dolo ke Josiah when natal Amon el toko sa finen Juda na ilayape Ashkiplan Bellal Joachim sisindalik natal Josiah ngan toko sa finen Juda na toko sa flashing gel Zedekiah pa toko sa flashing ma paya la surrender el den orela o yesingan na panangara de palyak latun medal el ulul na somne Babylon yelam ngalime kosh kakade fakmo yelam ngalit kosh metegel toko sa Josiah kadira las toko sa asitokol Ezekiah sibe toko sa finen Juda na Ezekiah el ay wala masisin toko sa ma akflati malang silang gata. Manasa el de gata kol and Juda ke yelam ngalimekos lusian. Na tena wora lalan. Na to kol toko sa amon el de ka yeluo tepe na wo practice ma elarakean. Mange kumgan lege luo toko sa ayepelu Chronicles. Ingain akyokya. Na yato ngol siya Josiah el karangan en Juda nga. El da ka len interrupie o yema kain sikyak na sin en Juda ke jepin ilosale na shola na ke akfulatiyen alu na ke mashalayla analo sin ngat taligikat talalal fungi ke katana en siya kashalalo sain takaweme katita na kela lana Syria kalana kian kata samram na kian ichap kafinne pa tako katita la saflayan irurikian Babylon ngat napana kadalita na Arch National kata fakmo idolatry silalos ko ano no yesi madata sulela dan ngat taligi kat papa Dalik mata ka toko sa toko ngan siba joy has malam tolu na ba el daga karangan en Judaan na joy kim el daga yesingal siye joy chin el malam tolu na sadagaya singal siye na uskat meniki sapta si madash kengayla laita singa sim na sin exile nge na bata ka ke Jeremiah sapta longol ya na first metliki malutut sinam singe kat fineloang naketa na tax kilata singe Jeremiah simus na sin Jerusalem na pafak mo ye inge kasin leta siya Jeremiah met pala el sa pala liki Jerusalem
na sinmet la sinmet mata siamet shaw and a sinmet tol and a sinmet pala and a sinmet nagewa siya Nebuchadnezzar usla metroliki Jerusalem na Babylon. Inga siya context sila bange masikyaka. Nara Jeremiah isyongang text kila ta singe insapayak lena yun met masyong maudak lagi Jerusalem nge. Na toko siya ma itak lagi plan Beijing pa king Choi Jin akademi ke luo toko siya longolakor wasal ko siya Choi Jin el kolen Judan Beijingen el yesingalal kos kel toko siya la ke malam tolu el kolen Jerusalem nekelan neusta natin the Chibang Bang el naten ma Jerusalem el aramanakulukim dan God. Na basically Jerusalem kaditala el capture dari katsamdam ke deportation yean pa lampuko yang alitkos. Nara tenale lekseni akademiyak lalata singen be accepted laan tajakta kaditala sikyak tukun deportation sike yak lampuko yang alitkos ngat. Nara takage fos sina ke toluan Shaman nage lata singen masom na sinsya na nage pelsi mga academy ke deportation singa sikyaka. Fosakos nage iya singa neta kata na sham ke an announcement na sin met masom mudak na Babylon nge. Elosin kain masayla kata lom nge na dalin settle down dalin norela kata ime nge in sangkarang analos kilusian pel madale matafinen Babylon. Dalin kampar dalin ara matayang alos ka matalalos finenwe ay ki me normal life kiden tafinen Juda evinek ko. Napa akademiyak mo elosin kain pangetoani mama falin kan meratle inars talik na dalos. Namayen Emlois kata somsilalos ngan pakadeta ke efataka ke pasingalan ke singalako singan Lucian leta gange. Na leta singe mapet somin akademi elosin de loeng na ke met palaki kiep kakatape met may sumsam na silosan. Mayen inkan akademi na silosla dekat pa sa pailosan. Napanangara kemalutut singa taka na siske ika singa kadin liela pelsi matsam kenge pakalemiyak na yok katlan Israel el keinash oyasima karangan yakin kain somke pasen masimin kain karangan akalemia pasal nasin talik nga tu Jeremiah. Keurek mala Jeremiah kaditala as community sema somdari Davin Babylon. Kadita pela sisin met madaudak langay pe patenil. El met na forshe siya laak linyak in Maslon met masomnge naki wayin finjual etayak pel naki makatriti lutoy laki moniak lalki proy kain mangya. Nara Ezekiel el aypena Jeremiah in kain wipe sham na sindalik na din kat nge el bagat sham kun ki katawik som lamo kapel som lamo den long akwoye makadel fak na sila etafa akwoye bel na saplen sham walen sham naram singe kadet kain sham kun nakela me yok shipeyan la da singe enake lucia si madela ta kange
Oye si mausialus lengi kadidake lamaki. Oye mailustena färskin geniklen gata. Taki nga faklen il chusaya nge siya mga ingan ingan sham ge apa. Analen orela posi na vinen juda in desa art destruction na we. Na anan expedite dia gitugun dalik nata nge ko lagi sipin ilus nget laligi na boycott. Na pa siya kadita la del sumno ge show na to ko sedakaya wangin le tokosha. Men vinen juda art tokosha singa ulya kashasi ke Southern Kingdom kacham ge en Jerusalem na kacham ge na ge en Samaria ka Northern Kingdom aspeta ko sa singalya ke na alko siya na sin to ko sa juda nge kadita o ke na to sa flashi ma kadita mo wora la ba chusaya bangamo elusi boss na ke me sliding silal dal na ke patatyang ni sa fly dalik na sum na ke show e pange kasha mangan sang gestan kita gani dawak singe ki literary of in historical context in falela pela sil dam lipan en ganda ko ak fonyela e vas na met kemeli tu chema el in siya kadel me sang na sila na ka bless ka dikya dam lipan pela an flog na siya kula malap Okay. Gulong malap na siya Tamil Triskal. Ke history lan book singa wepen na me literary context na kayo. Nakadata ko, wala na pel na kayo wadaw siya me papal mata ko lang mata siya. Reda la fo singa nika singa la kurs kat proy like na nakadata ko me akataya. Proy shukat pangai merichingan for singaw faro. Toinge chova ilfa tukunya itnol akpaya ke Babylon ngafalie ko was akpaya kas wolok na shuwos inara ko was in flokon na yen sheinge for singal chiye Tangaita nanaksya nga nanka keyos. Chovalfa nanaklan misle. Etielan kulu in shot na shiwos finsha in shafla yos. Ek was fa pang na shik, ek was fa som, broy na shik, ang afa purong ek was. Ek was fa shukya, ek unaya ke was fa shukya ke inchios krewa. Aksha fela fosing ala course. Ang afa konaya kya Euros chofa ilfa. Ang afa sifil flokon la shalo was. Ang afa esko ni liki matan fel na krewa. Liki yan na krewa yen. Nga. Lusko le we. Chofa ilfa ang afa sifil wuskos menake enshi yen ngara ko wosin utakle matsho liki wangan marita namanash mana pel na kaywa ngayon siya prolan na kaywa kat proy lagi machi at first naman papagat ko lang malap ka kaya small long Laila managawa fascia in the gake kokalan ngonmum in fact mapailum magain a managawa in akfletchiko in glorify ko akay got kulo malapa fakulo malap na siya kenen chichi sumit ang lash amen okay nakadakal mi week na phone jinge pricing pa me keyword chi magatago wana na lili na ke humility siya ba ito ka ken ito ka na ke me
with na phone singan proy position proy and humility naka tram gun proy ka suklan met sim sapta si foslu ni ka ali ko singin naka tram gun proy sukkat charma long ya fosingel naka singel agos pa ka langin na lamle daga ligia context singan katli le yok na poy mai na kating kalam kela pa le pel chi mai lo she kata sum sho tari todo yang benin in kanau ship the temple a temple chingan kating a lo chi na ke o ye shi ma me en na chef elo sale akfla ke temple chingan talalle dal tik na dingkat ngan ale ko kun en chingan en temple chingan awana nda rail asom dalta akfla ke temple chingan ligi na ka chima daling temple chingan na may nale luti sa ta pe shunen ngan pe ke pel na lelis wana academic ngan tokasha singalia Northern Kingdom tokasha singalia we kasha singan Southern Kingdom pella chairma yang ito na utak letari talik na tingkat ngan yeshu tongul kata Northern Kingdom sira uslatari kada som na me dal som ni ako kwan god alu na sing masuela kachaya na en Southern Kingdom at vachang na kya na fingat liya na lani dal utak la show Omana ka di lakkalam mina sili prema bap na ituka ken. Nikel to sa David pe sulay lalan sili prem. Me ulay lalan na sil Moses. Sulay lalan na sil David. Nakata siya sapta lungol ya. Ifingat sunda na pe ulay lamay tagal ke sapta. Imastun sapta tolingol na ke tolingol tolu ke. Me Tukun na sapta lungol ya si matram-ram kun. Katali na o iya si makalam ya ngay na galing taga pasal la pena ke sapta tungol tolu. Ko siya klub chairman sapta tungol siye fos tungol si na ke tungol akos. Akalam niya siye pelle smos la masa pa in cielos. Naro negos mda show tukun yait nyo las fin saksya. Mga o iya si mga dito ka nage liye ikwe ye proising ito nga evinelos folok shuk kat ken cielo si wan pen na mailiya. Nang ako ang fingat liye na strictly tik na din kat pasang-pram kinyak nga tasat na application mo ito ko. Pala, kasi kat matlal fung yung mising. Elo show papalon kesben siya ako lalos ngayon. Kadali na gamol dispensation of grace siya makadash ka na ito na sinful nature siya baka din slave na kepengin ng paano nga? Kad ang slave na keme o yes masikya kay kardo na viden na. May nakaewa my shoes na nagefela siya. Our spirit is dead. Pangan misya siya meta. Ika kardo na vidan. Misya siya akluwa pa talaga fakya kungol siya fasalikos. Kanino siya kapash. Siya Genesis saptatolo. Akat sum nage me Revelation 21. Fasalikos. Misya siya meta. Pangan nature lakom. Spirit la siya misya. Mano siya nga istikeng. Masakawil siya. Katsum da na lalaing fur siya pa misya aklu. Na in maslon misya siya met. Misya aklu da na. Jesus Christ yung taga-samram na sila Nicodemus. Mit Pharisee siya nga. Kaya son saptatolo. Fostolo. Ela kalim mo, neke na siya, Jesus ta kang naman God. Hindi ka nagkatok siya ng God.
Nakadata ka na siya penawali lamaulang na sila prem. Ten Commandment. Siya ilus kanaus la. Ingin aganta ke so. Mesingan katlen sang mawupe. As mawupe ka ke so sing. Napay ta ka na wala ila la kalami dun yait niya ula flokon usme. Kadalila na efinal boys flok na rol sokol. Tala ko nalak. Talik na rin kat pangan. Akong ke ikle na mising. Katash ke so siya. Met na ka mamafula na rin kat ke masing. Ke oyes ke tash ka nga. Eispe. Naro, met Christian na kayo wag mo ulising na ka din liye na pa'y pakotin yok man kat lang akong inantanan siya nga bro ke met tashin pel na kayo. Oyes nga yun na fast pel na kayo. Prayer ministry. As much time in met kam ta proy ganyan. Siya na proy kan. When pelsi kumta ke mawala na siya nga, mamuli siya patas ka nga, men na shoot na kung proy ka man ngante, kumta ke show siya nga. Kat ni mata ke show na ke makuduk siya nga, fin siya na lap siya patagay, fin siyak siya na, yataw siya doso mla. Taka nis ka taligi, kikeplal siya tan. Natik na din nga nga, alipos, litikiyep up to this point in time case natin gatin. Also ni gimalan gata full chi meta Psalm 605 597 na if todo yang 586 final siege na Jerusalem kanan na temple siya na may kasalya na kalipat na gatin kat pa temple nang gat mama taka inakas makinya gat kemo siya final siege siya pa taga ke Revelation 21 verse 8 Nisha clue. Epa ina na shesho. Kat ina na kanindi payment si mata ka eke. Shakshine ke mola chi sifena. In mola la believing Jews and Gentile kat pa pride le uskat siya katin sonol sibel. Pang makat finrat na ke. Ito na siete sungon sapta ko foshingalan ko singalit ko sakkalin. Itakyak si bat nta sam. Kadin taga lieta na mga ina taga petse yakin ka ina nak mo yak mga keperoy. Na title singa taga kalin me proy shukat. Proy shukat. Katika wiko was keko, a sexual tamlilen, tayo katika keko. No, katika oro keko, akate, expositional, an expository, me, preaching power ke eko. Ta lututan, kung taga wisyo luman, ratifotional reading lum. Na kaya ang taga wikat akyok yung malitutin. Pangan ridam je may nakadinaskya. Kadin syukat. In bro syukat ke kaslan. Now, may kum or kung taga na we masing umte mot tang kung taga kwisyaw luman bro le retela. Jeremiah longolya fashingal ni kasingala ko. Pangan devotional singa. Devotional singa na taga relationship lum it's spending time in prayers. Meditate na kaslan God. Siya singkat la me si charma ya long ya fashingal na kisingala ko ke shomon na sigo. O yang na nash inan pangal readom si magadash ke. Manifinte na patatyang na ke matik na tingkat nga ash ke. Tal sumni ki ako kman God. Fin shak yok makadil si bawsi ke mtak ke fashingal fana kisingala ko singa pa le. Walela. Evindal boy shukat. Ya poromelos. Ang ako metaga ko word force by force, force to make force in the ushi
oyen langkalang yok lan kat na sintalik natin ngay takote ayon yok na pa me principle truth matagal ke malutus ka na si kumising na wana ngamtag outlining an kat show elos mdayin show finchak lakuma pai finchak sinatarin yataw sinusum na ako kitar payment down payment jorotlen sangela mi siya makhluk lan fail katangyak le masing andar ke molyak ke lan aktol kading kalan ke la phone na tari masing mga meron for yang na ke small jing ma phone si ma mol si patas ken nangya na kaya tagam ta sampram kin mga yo wan lan ka din en baus kat sampram kat mol la silia ki kan lan ka dingin na ke tone of grace da ke in the claims shirik si may utak na siya wala na siya ngay mane phone na siepel malatagang ngay kadin fabric malangga to accordingly with that said kada usi me for singaul redala fashion met nage for singalagos to koyong na kada usi la triskal lang to usi me aksha fela ma phone ching ro ke bel chinge si banatago to o inge chio file fact to kunyai ngau lakpaya ke babylon nang afali ko was akpay cash wolok na shoes inoro ko was in foloko na yenching agada som di mange som penanike 538 ka trumbram kun full cheme ta 605 na akalamia mo Daniel kawak tolu lal dengan approximately 15, 16 years old. So she made a lot so. Na fin pangan elia matain so plus eat ngaw jingan Daniel yelde approximately 85, 86 years old kel the garaproy silal ke Daniel saptaya. Kadin fast forward yan ke ulay la siya ke sapta singawing ka for singawing toing e jo file fact tukun yait ngaw lakpaya ke Babylon kadin lela Daniel Jivana Favelin for todo yang nage yait ngaw jinge ke ben Daniel li sim nage me mat Jeremiah lakalim el reta ke li el som Dawk bro. God may shikyak tukun. Kat for todo yang nage yait no jinga may shikyak. Naging kat sum nage Daniel sapta ya. For shikash emit ngan. Inyashi metlalterius when natal Ashurias sin futelan met media, shorik la tokosafin felsin met Keltia, inyashi met in tokosalal lal, nga Daniel, akda ye ke pusen ye ke pukos ki syakas lancho fatagana sil Jeremiah, met pala ke akpayak skiyak le lan Jerusalem e yait ngaw. Nara mutawakin saptaya Daniel loin na bay macher maya faga pa toto yang yait ngaw le pa toto yang kadin di kalima Daniel nim takesho elo follow Panama kadila kalim na mutko mat even yashingal mega show so me dakke 605 ingena el daga price ke saptaya ngata na leyal ngal gato when yait ngaw toto yang yait ngaw a lot of boys yung na ikek yang na sil wikit ngaw sapta siya ba nang fos nung lagot na dyan nung lead course ikek na sil Daniel landi wikit ngaw siya nga data kata na siya sila kalang niya it ngaw siya nga sil Peter kung manap na sin machingan pelikar shit course pelikar mo it ngaw pelik course
Na even got some outline ke Bible tak na ke liprem ta ko. Ars it ngol bel it ngol. Ang fu yang ol ye when ein shalik period nga pe usie o ye si ma ko me ta na. Oi. On ngol ye week tenele nga sikyaktari we ka kit ngol shepa da sana ye. Tana ba kalamya me 7 years of tribulation jil. Fakat na jil dal masilia ki. Kadin dia so silan talit na din ka ngay Babylon nga la mawu si by the god na shalaya. In the future messianic nage iska me end times events mga ito ka na shala pa nage force na siyang nakisingala ko mga reading arfin saksi. So silang na din ka ngayon Babylon yung taga flock na Jerusalem ngayon foretelling but foretelling siya mamas may taga akalam niya na pala klik ngayon forelam takin siya buwasing ito ka na me chairma ya tongol siya first tongol siya na ya tongol ako nga fakpiyang kadin niya la ako kitari na polil taga paus pa yung mga siya na sin church living Jews and Gentile ilakalam niya kaya Rome sapta ya singaw sila talik na din ka ngay the time of Gentiles ngay talik na din ka ngay they're being sidetracked church para kalam siya ngay may tayong taga na kaya mula siya ngay nang manifo siya taga wana kaya nila kalam nga sapta ya first nung wala kong course ngay tal recheck niya masaya which is already in scripture Old Testament shala bedari kadin dia la wang na pa matahong leke ka tram ke nempel an gaten toing e choval fak tukun yai ngau lak payak tana it's not only within time frame like Jeremiah Ezekiel ko in that time period it could be on as a matter of fact we ka kit ngau jibat nta samong for 7 years of tribulation kadin dia kato yan pitche si mautak yak church wana ka trampram kun pitralo period chipenya the nashalayak la tai leso mako in fucking in pap level down payment repayment we covenant ulayang si madlikia na pa pala pa na kadin dari di sano wana sim le kemerat man ma choose nga ndan chian ta sano if in lashal li ulayang mukul mo down payment mabangan ready masing fin ko mastery ala nangen nga flock ako section galom sin pabat mo ka metako it's the same picture kading how important 70 is like a scripture te ma ta ka fanga mo mana ko gidar kading like a yok supayen kastan gat na siya skepel sing tasano painan poin kading na pange me natasho kading kalem ako lang nagkatakalan lemo kaslan gat pai kai digat council gat kading de foryang nagamasima kit na din gat nga daga kanya in other words kading an chukat Genesis and Revelation Gaslan God, sole purpose lang Gaslan God in reveal na siya katsin. Pangan-roll lang Gaslan God. Nakataga nga aki akala may luto mo dito fashing ang singal ko. Bible na kayo daga kaya ngan God. Arsipen luti. Inka yakshuoshi. Nakataga yung maswos na sinmait. Kaya daga na masim le. Kadim ta riti sano flock man lemo. Kuludia ki grapia ki wot. Inan na gaman na broy lashing bell na gawan nega actual sila masin. May vinga tita na it's the same metko lang tit na din ka ngay somni ki ako kan dala dan ta ke show. Ta fin sakshi. Pat ka the riti na promise siya ba dugunya itngaw lapran me nga flock. Dugunya itngaw akpay ke Babylon. Tunate tuwin na yung at sumdial Daniel. Buklal Daniel. At sumda na meshing
wika kit ngaul sing patagay ke Revelation subtal me ko ni singalal ko na outline niya guitar pakutin yok man gat na tintalit na kat maldaga akala mi na it's a foretelling in the foretelling futuristic eschatology end times events. Ito ka Trump the 7 years of tribulation like a 1,000 year of millennium kingdom si Trump niya. When pa chair maya sapta tungul siya kalan putsi benang. Karashi ka sapta tungul siya. Kadindi application magat kili walay lang ang sinklik na din ka ni pata ka fon na si kom ke shaksi na Jesus Christ. Fon na tayo masing. Even got full lauli ak sjukat, proje sjukat, kemoul singe. Kata konela, la koneka. La me situation for gailos olam tasho kenge. Jeremiah smostala da singe. When family de kaklemi la da singe super. Na even got liepolo ka singe. Chofile fak. Toing e chofile fak. Tukunya itnyo lapran akpaya ke Babylon. If you got the podcast chofile fact na, esomanya podcast singabel minimum akos ke fossingal nige singal akos vin paisam lag. Efo chofile fact simlang and Jeremiah alchimus inakalimela. Kato what we saw some false prophet. What kikia. Metara nama malan kat palo sama men si matal sama men dan teria tale flok saliki me ye ngau ci masam sam kinya ha God shigeli o yalan met ngan na ke o yalan makadash kem chengin la testa section naklu wa bena gadin fa mo sto ako kwan God ka chvenara maknes parang akala mo wicked nga aqua guitar even kung someday wicked nga yan na i-corspel nga dana there's 4 sets of 490 throughout the Bible katash ke set sa aqua sing katash ke imaston on mulya nga uli katash ke that's the church age katash ke dispensation of grace kadin de daga sifen na ushe fulwali mga mo aqua guitar malan ka Nataka ista section akluosingan. Para pricing radin price cutting in. When at na din cutting. Nagada somdi kikia pinutilan might ngan. Papa nagatliam singing. Ak foshi malan kato. Tanamasingan in the massage in the shifo when pana tagay ke Genesis tolu. Takanay we. Serpent sonar Eve. Len akfosia makadil faktar na sila Adam Eve. Akwak mal sang daringan. Prohibitions, masa. Na siya akustem, tagada na, o iya siya mga ramram kin free will, spirit, soul siya lish siya ma, Jesus Shalik from top to bottom get ni even chakshin. Kadin flok na gemalan God. Shal lalap siya patagang kadin taga nage o yes yung mga kumastom siya na take na siya kumsing. Naro katsom na met tukunyay nga lakpay ke Babylon nga faliye ko was lakpay kas wo lock na shuwas inara was in flok na yen shing ka trambong kunyen shing fast forward na again 1,000 year of millennium kingdom si pasam from kinyak pen na yen na aspe for siya yen na fin fela shing even da li ale ask kushin siya kya siya siya met nta Israel fakya ma flok niya make 1948 siya natin ya wala tu ya coding na ka kalengke there's so much thing going on in na me mit nga shvela kune mange men pabla kala me mo kat la flon ma mit nga flok si mai flok na Babylon nga inta ka na ke oye si mai ta ka flok niya mi mit lan nga na fon na in utchak na ke 7 years of tribulation siya nga tu kun church utak ka
That's solely God works. Why am I kind of watching? Pange me prophet pange o yes magaling kalim gela. In fact, the flow ma, but in a mini flock singen, toen jij nou singen, daar flock na Jerusalem. Dat is al scatter since 70 AD. Dat is al ik nou siya ben op shampra binnet. 70 AD kanali temple factually did not in God nim saying in 1948 claim ya mo that's part of God's work. Mo siya force nim saying in Sure, na pay. There's so much stuff going on. Sure, if you can patat yung nag-force-section, kan na kung din natin kaliye cast ng God. To kung maliye, discern na get, ay, mga singa, gusto, man kung may bukay ako ng God. Na yun singa ba mo yung ningin na, lepos mafat ya ken singa, masom nag-Bible, may katil, akalim yun na sik. Pang source, nag-mo singa. Genesis na reflection in the presence, directions, guidance, when God the Holy Spirit. Nga fali ko wo sak pa i cash wo lok na shoes. In ora, ko sin falok na yen sing. Yen sing wangan la. Dal falok, dal falok. Siya fakan, Israel fakya pupla lang. Nemaya la kalimega, tila sur papo matago. Israel Nehemiah ma full told weapon ama exile full told return. Talta establish me temple al sur babel dan shit ba me flok na ke kaksha kali na singa. Mga nwo na som. Taga ni ke pelal chi siya temple singa lujak ta ngan kaka. And employ ka chambam ki proy bang. Kat pat temple lan kat kat proy in siya kat proy in spirit. Jesus fan al manak la taga ke ministry lan el uchak ta na me ngan kaka temple lan God el petit pe Jesus mo e kanale la temple chingan we pen na kanale 70 AD arke history one of prophecy si ma Jesus fan al lan na ni mi saying one of babalakan me may choose nga na scatter ni mi saying may chifan na flow ng usme. Pato ko, kaya kasi nasampang pinyat. Kaya 8 niya using. Kading kalam kita na. 70 week. Week akit niya usya pakat ntasanong. Ba't nga na flow? Na Jerusalem in uchat na 7 years of tribulation siya nga matagot na Takting yoklan got one al promises prem el Nile Lactari 144,000 Jewish church udak yaktari. What udak yaktari? One mo pa pala kalimi web na waiting siya nga nakflat nga right lenit course. Kada som waiting fishing a yet 8 course waiting fishing a tribulation 7 years down here, which really. In other words, tako tayo chip up na pa 7 years of tribulation. In other words, man nga na full la, tiliyak na pa eh. Lail bakad. Da full la uliyak. Kadin niya shal shishik mataga manik la, mas may taga chishel taga kalim nila. Plan lang ka the final dar. Finkatin na liyes plan lang ka the phone na part tafalu, part pro alallo. We're not speaking hit. When katina tola shoot machine. Na rin katli na pa na gamola como. Alalo lash nga na ke me. If in pa katli na pa flourishing, ne kadet to ke malan fella. That's just the bottom line. When kum ni ma wale kalim ke kastan gado. We el relata mamanga isikya. Ma in fact mo kastan Managawa fellow one na siya kastan God. But Jesus Christ. Na may mga din yes na pelas na gemalan fella siya when we know it's gonna go. Satan. Steal, kill, and destroy. That's it. That's all what Satan is doing. Steal, kill, and destroy. Why masya niya? Nara, forcing niya na badash kaya Allah niyan
ít nhau chính là cái mai phát cái ngan mà tay yok cái đình sam kun cái lạc cái mía Jeremiah long me or foshingan luat cái mía cái ít nhau chính and it shall come to pass when 7 years are accomplished that I will punish the king of Babylon. Shikyak tari masingan kattaga nike 70-80 kanan le temple siya kattaga na we kon ngolya shikyak tari ke proisal Daniel ke sapta year ke Daniel top le ke fosnong lakos na galong litkos sets of 70 weeks we kon ngolya shikyak tari if man Jesus el crucified el resurrected pangan turning point siya ma ingena meshing there's a pause, there's a defined pause. Kadelia na papa na shalla ke kafa longol ke liftigos longol do ko fai kosha ako shikya ke spring summer fall matolu so na shikya in other words kadashin maslon we kon ngolya we nya we ka if ingalo makin kafa kadash summertime Kaya vingat ngatang dia wedding feast, ka wedding marike pelan fashion lan met choose nganda na betrothal period chiba dashkin. Down payment jurik la tayo na shares. Covenant siya utaga ke Genesis na Revelation para mas magata redeem ta sa anong lim nanda ka uskat le. Vingom ta redeem siya in Genesis Revelation, you're in the wrong spin. You need to unspin that. Come. Nakikastan ka. Ang Washington baka naus na metlas ko sa ay. Asin pa nakalim. En wot sumin es na Washington. En wot sumin es na Washington. Dahil ka din ta ke force. Ang aliyesik mo, katas ke force. Siba nakalim niya. Meron nga le pakanta ni force yak si masyada nil jenga inak force yak kadin de focus na ke petrolo period singa we kon ngolya na gate niya singa kadin de teliela ka fa ko shikyak tar ke crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension lan God kadin ta sa me feast of trumpet, day of atonement, feast of aktatak singa kat bangga akiya ki time of Gentiles masikyak ke 605 PC matan and mautak lang an som na ni ke second coming. In other words, matan fell lang pa usmange. Fukfukotari mange. Shalcha utaga ke Daniel. Yot sang second coming. Yot King of King, Lord of Lords. Let the kanaus na fun matan fell. Akpa kilim said tari. Which is have to come. Seek God in prayers. Kadingale kalam ke. Akpa kloy. Well, my shit better kasasya. Everything is set in stone. Aramat las to say, got the problem singan, mana yorkshire, got siya to cock a castan got in the broy, shook got the matlas na gawain fulok na gamang. Elakalamig as up the long leaker for snow lu, when el mome, nga falie goes. After el akpay elaka, we ya itnyaw ngan shikyaga. El moment, Chairman long lead course long lu in akyoke for shimit makadashkang akalim moment. They shall be carried to Babylon, and there shall they be until the day that I visit them, said the Lord. Then will I bring them up and restore them to this place. Mafalie ko was akpaye kasfolok na shuos in our kuosin folok na yen she inye. Chairman long lead course for long lu. Asashke chairman long year fosh singaw kadin dia na akwaki el faithful manakawal akalami la rala intra kayang akon la me shikya ke Israel si magatlingin ang kabay makadilaki ang anikin that's to you section God shukatlen akdanya na siya. El famala perform laro mawuna shelos nakatagal na chairman yaton ngoltolu fosing ako sa kalamya ke casting up behold the days come said the Lord that I will perform that good thing mawo which I have promised unto the house of Israel and the house of Judah mawo siya daga katila mawo sing antina shikyak ni kena
kananila best temple itnyaw siya kasi dito na charma tongol tolu charma ya tongol sina ke tongol tolu we is speaking millennium kingdom. So in other words, second coming, immediate following second coming of the Lord Jesus Christ. Kada we got some after ye according to 7 years of tribulation shik fin fellowship. Second coming singa kada well tago. Lord of Lords, King of Kings. Sige dia kung petchela masingan na kayo. As force niya lo mefin kung nan ko masingan pel na kayo. Kung matasan mo takya. Naman ang akalamia. Sito nilwe wala lipan kia polya ikan ngay ikat na sikta na nga sikata fulangan kas na pay masito ng tagal kiyan. Ito kan kia pagat first na med forslong lakos saptalong lakos forson kors Jeremiah ben na in the Gaussian literary context in support the forcing out because sapta long yashing for I will set my eyes upon them for good and I will bring them again to this land and I will build them and not pull them down and I will plant them and not pluck them up. Of course, immediate setting siya foretelling siya a second coming 1,000 year of millennium kingdom. Ito ka term from get Jeremiah sapta tungol siya tungol tol. Someday I will write the laws in your heart. Muling nga na basang from tayo. Natagak siya fila for singan in causing you to return to this place. Inara kuwisin follow na yin saying malap kat kaya walay la kat pangay makat praygin ta ingalim na shish or malal o yelal walay la lal work purposes ways na may promises work ways promises purposes. If you got proy, pang got proy in shukat kema. Mang kayo. My lucky atar. Nakatago, first na mit nagya fosingal siye. Tangay ta nanak siya ngamnan ka kayos. Chuval fa. Nanak lan misle. Et yelan kulu. In short na she was finished. In Shaflayos. Kadali ang mga na may nga shilos lakat chife na ilrela ko lilangan in kalang akes makinyelos la lewelos ilrela tari ulilangan teko mawo makay na palnan ka na silos. Wan ma siya, mawo makay na. Tangay ito nanak siya nga nan ka kayos, chuval fa, nanaklan misle at yelan kulu, in short na she was finshak in shaflayos. Pang o yes, may kakta na siya, kung ganito kang nakikasing niso, inakalam niya. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Fast forward na kaya oya mga tliye sikyak finan Jerusalem city madalan got ni mo siyang 1948 establish siya kimas nga mo think na din got pangi bingom mo yung na branch ikyak na siya mas mga kuminan hala kalam gala Muchifan na nagadinlalfong but Jesus Christ. Na Genesis na Revelation magana by reveal na shish o yalala. System lang fela nag-education system, nag-government, o yan na kayo wang Elden na siwas wana masima tula in kasao at the right hand of God Father level el magana ba siwas tadikal me bagat taga pulisya mang mo kat proy ke mait nga kat ako sin na ke mga ta sa tevin taga kanaw sa akwaklan ka ta kadina ande wi ina ka dinak siwas
Na vingum ni kata may compromise. Ito la tafong yung mga dal wiban na fash. Nangakalam niya dari. Fashion we call ko sila dito na kastan kat kulutia ki, karapia ki, agat ka mo wuna, fashion na med mo din na system lan fella bang. Shetan. Education system jilan fella nga. What kumen loin na ke. Nga lang siya makin Big Bang Theory si mas lidia ke science nga. Personal lab siya fella na mo. Inga siya fellow rikle. Galaxy na ke ma fellow rikle. Aklam mo ito rikle ke. Taka ke ape ke mang. A Genesis sapta siya. Fostolo na ke. Sapta liyo fostolo. Aklam mo. Kadil cham rala mana ko yung siya fel. Katin dia na Genesis tolo. Serpent sukuha. Eve, Adam. Free will si mga ako mas kami singing nga. Katlan pingkat. Even kat shukat. Lame, la refill na siya smaw. Wangan mail ka din fosek ka masing. Law si mapay na si ko. Enan wangan fosek si mga tagali na ge malan fail. When everything will pass except the word of God. Naro, masing na focus na siya spell na kayo. And there is hope in your end, said the Lord, that your children shall come again to their own border. Jeremiah tungol siya for singalit ko. Kada long na millennium kingdom pa siyang ganyan. Future. Kada liya siya ko rin sa singal for singal to akalim niya. Kada tigan mo siya makatkuf na niya. Me, tigan karangin, lawikat. There had no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above what you can be able to do. In other words, lara mawo na shish. Old Testament, ila kalami get Jeremiah tungol siya for singal court. New Testament, siya korin singal dolo. He mean to do good to us. Pangikat sila siya. Elgay mo na shish. Nagdali for singa when aske stigers ke stoja ma kasha shmangen the strictly as you mentioned in that time in that context kalsum ni malan ka ta il dal ntain show kalata singa suminakelos arpel shefin shaks nangagum taga na masika ngayon Rekta yatausin yo sumnae kulgada fin chaksin elba fin raklar elba usie esla kadin molyak kadin somligi misha shaklu shima kalamia na bataga na great commission jing arshbeke period shima dashkan da in fact mweta shap data mang pa ina kadin shimon na faithfully tala kastan ka de som tikan flock when it ke mat na kawan ta na ke washing ba mo ma patpatching Edan mo likat. Di makatita kam tarik scientist na kaya mga mo. Rekta tayo, chisel Tam ta akakain lab mo. Katlila mataf nga yun ay naksiwasiyak. Pamasiwot nga. Di akakain siya pa nga yun naksiwasiyak. Fair and square yun naksiwasiyak. Derek Samad pa mo. Derek Samad yun naksiwasiyak. Kastan katagain maliti. Kai, aksiwasya ba? Aksiwasya. Di makumeta ka rin, may aksiwasya, may kanta ka na dyan mawil siya ngayon, taki mapaya. Mawala siya baka doon. Di makumeta ka rin na mo, kung pasukak may, di pangan. Jesus pa sukak mo, Jesus pa, ganikin mo, sukufan. Di makumeta ka nga pa pasan siya, nga pa, nga ti, so what? Katil gara, yun muna siya mo ito. Ikikasya mo na kayo. Even kat mata kaya o yung mga liing, kat paplaki yung mga wala na siya. Self-centered. May tolo nga fact, masum nila ngo siya, kuwak kaya. It's all pwede kat tinali. Tala mo tayong show, leta siya nga suminak kayelos. Mata na ngayon, kat di nag-force doon nag-almegos. Akala may dating tangan, kuwa siya matayay ngaw.
ta fala siya ulosan yu ku yen chusan dan kat pe kat nda ke shro chingin katil provide na shift makadin no ko kalam na pa ingin na gegat mda ke kiki plan mo yeda fuguna na wangin tikna da shngi pa mask mo kom ta kana ke Facebook fa mo liban na kuluk mo yeda nga fak ke shben kaslan gat may get lang inakas makinya ka tema ka ta ka mta sammat ka mema mo inakaye ka kadin for yang na gamasing Jesus Christ pa na kadin for yang na pa ta ka ke force la lang finka shoot bro shoot cut pa na kadin ring na naro kada sum na ke force nga lu then shall you call upon me and you shall go and pray unto me and I will hearken unto you. Just make it up on it. Just go try, yeah? Bang. Ik was fast bang na shit. Ik was fast songs. Ik was fast so met bro na shit. En af en por een koos. Shit ben te go. Nou, ik kan en get met bro is je, mean to speak to God. Now, the only way we can listen to him, Genesis nigga Revelation. It'll come from the years through the word. The word became flesh and lived among us. Connection you might come from get boys, you know, on God. You got to have that. When boy act worship, allow from you revere him to go get call presence of Jesus Christ through God the Holy Spirit. Pang mas makadaskyo. Of course, Old Testament abang elos time show. In the Old Testament, one man got song, equipping with ngan el song. Covenant yung makadaskyo got siliaki. Every sabta siya for single dole single ako. Siliaki got matlan got when a matching sign siya may dakyang ke covenant siya siya. Moses siya. Akal siya pa mas circumcision. Kay Prem, sakli. Prem, circumcision. Mas may dakyang na siya Moses ba pa Shabbat. Pangan akal siya nagel Ten Commandment na Shabbat. Tagad na Jesus Christ. New Commandment siya pa man. I'm the Lord of the Shabbat. Jesus Christ. Nang akom gagat kisyakin katyang kat matlalal fung siya kat tagad na siya wikit niya siya masamsam kunyak na ga. Nanapanas na siya bal it niya balit gas pa. I'm the Lord of the Shabbat. Gagat kapatyang lal fung niya. Dahil mi siya kamakuluklat kat maulyak ingon lal. Ingin na me, we are resting on him. We're Shabbating. Kat mong lang Jesus Christ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Shabbating on Jesus Christ. Monday, kat mong lang inlulin Jesus Christ. Kat takahalo na siya Jesus Christ. Kaya lang siya may kasyan refo manin molyak. He resurrected on the first day. That is why universally local church takakasyan lang siya may din wiki nakflat yung manin molyak. That is Funal to molyak langan wan mak langan wan chuben makat and molyak into kata na first food si masam pamunyak ke kafa shalayak na el pa molyak imit kamisya ada sonda na casting a moadin in a psalm appointed times di na tingkat yan demolgan na ngam ito kata na mana ka wakalam yan ngay si je la kan full out yak live tok chan ka sa kran why na gad nas kingina pangal lalment machinga ingana ka reclatar that's knowledge but the wisdom is applied full out yak live ngon man ka tinilyak nang god kadin me pang ako was fast pang na shik ako was fast so na bro na shik ang afa burong ko was Washing na si kumising and we need to be just like Daniel. Daniel so ngat na Jerusalem. Tayo Babylon ngat na Jerusalem, bro. Peltolu in line siya. Minimum peltolu. Jesus Christ the guy killed two times some bro. This is a lifestyle of the church.
corporate prayer kain mangan. At li na get me broing and yok shibagan galam get. One nga galam me broing it's just speaking to God. Naro. Katali na get me o yet to go get sham mangan pe. Me kain broy corporate prayer baka tram king. Our acronym si matako adoration, confession, thanksgiving, supplication, act. Adoration, act, ACTS. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. We should acronym siya. Kung may something na when I mirror much matako kaya sometimes kin me to on course first me course nagisingan me course me Friday. No ko nage Friday. So Roy it's part of our life. Now when got to go matake watered down version chingin and again kada we know man Roy shall fall down Roy. We will never outpray God. We will never. What would you like about Trump from Nina? Katlia will lay on God nagamashing and it's just foretelling in her foretelling. They're gonna get Lelian shell, shape la connect, Machelos, skin shells. Monaco wise main shells. So in other words, in this dispensation, moving on up a mole. Watching in a fast forward, so make a 1,000 million kingdom, but Trump can church aging in compare much mine and the Kakatara Pelnaga Pro. That's only history get broing and another yok na pay me arkanin proy kantin pe makatram from king. The prayer of faith, the prayer of agreement, corporate prayer, request prayer supplication to matram from king. Prayer of thanksgiving, prayer of worship. The or masapta single told you first I told you. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul. For the work to which I have called them. Kadalita na mashing nga tibenar, watered down system si magatasting at tagay wood. Katinaw ko maman ka. Kataga na ordaini man nga wang ben agat kan life ni ben wang ben ngon ma ito ka kimang. Kadalita na men. The Holy Spirit said. The Holy Spirit said, set apart for Barnabas and Saul. Prayer of consecration, metal, and going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. So the Lord does not how Jesus says in me. Your will, El Proy, long shalom. Some intercession prayer mangan kat some na get motive saptalu for shit. First of all, then I urge that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. But life. Kat some nagas son sapta singa lit course no phone singa nilakal mi Jesus fen al bro metigila sumail bro. Papa akmatali los ke mapay mo. Kaslom pay. Gas makadrat mising din mapay mo inject the section at closing. Ang isip na shamon manina na ke pro lash. Tingot sum na ke kata syam nga. Shami court laman me course mulya. Pagpa mo imprecatory prayers. Pray na kuluki mo kain mga. Kada na chisel daga ke method me course for sang la court nga ang alal ko sa lakan me ke piet me Sermon of the Mount si man rangan. Akala me mo pray for your enemy. But I say to you, love your enemies.
and pray for those who persecute you. Counterculture mas machishel daga using long chishi. Long chishi ba focus sila kung get dispensation ching. Kat madake chairman yalong uliya. Fast forward na ke 1,000 year Malayan kingdom. Ako may sumnawe. That's part of the events makadesyon. Masimang ako may nanakula na kaya pautak yaksing. Siete sunga sapta akos. Fosingal tuloy singal alikos. Siye koren sapta singal migos. Lamang nika lamang lakos. We son sapta singal akos. Fosin na gato. Wedding feast siban dasano. Groom meet the bride. One matalpa gathering everyone. Pang a fullness of Gentiles it's really working in its way to gather everyone to the church. Broy, kadin na broy. Broy, supplication. Broy with humility. Broy, that is how the church endure. That's how we persevere. Katsampram na singkat. Nakatagalong makadil sa mga nasyas. Katiw ko mamay tasmon. Betas ko siya. Napanas. Kadina problem na kayo. Kadina na pa eh. Prayer in spirit, of course. For I pray in a tongue. My spirit prays for mine is unfruitful. Siya ko rin sinagos na galong megos. Rome, alikos, long likos akalan. Likewise, the Spirit helps our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Mga na kanina nakawala fungi. Nakat the Holy Spirit the large temple on God. And we are slowly moving in a direction where meshing glorification but we do serve the Lord by bringing the word of God. Wait until I can move. Got some li na get force. And then shall ye come upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken. Lelong. God, Jehovah lakalim, Lord, Jehovah lakalim, Jehovah lakalim. I will hearken to you. For singal dolu in sumaksafila multiya, and ye shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. With all your heart. Kung the so-called shell, you will find it. Kung tigan daga fact, kaya o yeshima, nga kung mas kanya na nga. Mukon mo Christian siya, o kung mukon community na siya God. Manifin kung din na shipken siya. This is it. God knows the heart of a man. Ilata in chiyas kayo. Meto ang gusto ng dolyo. Siya na taga in Belching nga fulang mga yegas man Belching. When if in play some lagay 1994 mo pang. Asumli ko siya eh. Lalo na liye niya ay amban lamay ko mo nas masifan lang siya kung esam niya meto ang gusto ng to. Nga may na lost siya nga siya na isam niyo masin. Pang masin nga lalif mo, kiaslan God so, di kain. Flokalan. Nanganikin, masin nga full lao yat, sunta kriti na nga, pang masin. Nekias ko siya, nagayon. Bosin ni force. Bosin ni force, Atlantic force natas nga. Nga matake masin nga. Limit falaya kun broy. Broy na broy. Do not cease praying. Kung di ka ndagang fal broy mo, broy na broy. 微信啊，
Fall pelin rek fun night. Ngina ben broy. Broy na by na rek ke pelching. Wal mashay. Broy. Bang mo lan met Christian. Na akal mi bienga. Prayer leash bang. I even have families working baba shit teachers along baba rap. Katile thain sheesh. Let the book proy one matures. That's his promise. So you cannot sit there and just run your mouth more. You need to do it from the heart. Unoning ko ship in sheesh. God the Holy Spirit. El papa in God. Mas mga dashkan pa yoks bay mate. Meta in mode. Mode. Pachishel the gonna get. El the guy in me, siya kumata party, barbecue in chat team. Di pangan. Pangan and wood the guy in akfosyak masing. Prime mission. Inesla ma phone siya mata guy 1902 and I should not calling me. Katina na kadin employ masing. Paus katiligi mapay sing. No rush. Come ne pasu kati. If I'm not gonna get what them saying, we're roughly past 70-year mark. We're on marking time, yeah. Pelikas hit no pel ikos. Kosaan lan ministry takanarun mat kosay. Kasi ben may kaknasal tamal siya nga. Ako lang nagatakalan na nimit patya pakatas kam sing. Even we bring that up, we're getting close to that 70-year mark. Having got started 1959. We're getting close. It's really time to come back to the Word of God. Pangamasing. Kadilan mo na Daniel. God naman ash. Akademia kesites mo sapta ko fosingal dulu singal lagi ko sudak yak singa me singa nas didikat katin fat na sing may klas ko sangay na ako lang. Shukloria men me and wood. And what do say extracurricular function. Liki na ma crucifixion, death, burial, resurrection, ascension siya. Element get brainwashing. May klas ko siya. Shield pa na inakayagat. Di pa na di kulun nakuluki. Lakas makingi makayin. E finikat na siya. Fakten o kan naman. Som te fråga kanskje ikke sa. Nei, na ngetlawan na Paul. How my lordship man ka wen ka sa. Where Jesus is. At the my sakawul si mafela ngayon. Wan na pa mafela ganun siya. Wala na siya. Fix that in your prayer. Seek God in your prayer. If hindi bangan nanaklo mo ingin, seek God in prayer. Ina na spell kung tol na nagya. Katlaim ta si pang. You want the right heart. Para il fact na siya, prayer mo siya. Kit na siya o kintungan. Kisya ka na liya na siya. Prayer mo siya. Ako, kadin offer up our bodies as a living sacrifice. It's a living sacrifice. It's ongoing. Every single day. A boy is part of this. Worshiping. Continue putting our faith, hope, revere Him. That's how we live in spirit. Panang kalash kesho siya.
katang yak letari shawing. Kat Brian faithfully follow Jesus in. Persevere, remain as Christian. Allow the work of the Holy Spirit in man and sanctify. Set us completely alone for God. Prayer is part of it. Pray and seek God. Holy seek God. Fashion la sa tikain tako. Xiao la sa wangan mayok supe. Wan katin shuka demi. Keme kain chias kayo. And you shall be found by Katolis Pangole Lasing. And ye shall seek me and find me, and when you search me with all your heart. With all your heart. So there's no excuse. Situation magadash kene katsi fan nakatina soko. With all your heart. There's something na papi na chijela kalmi. Kata gospel niya. I'm a metal course. I need to confirm that. Metal course. Shia Eva Udagot my shoes. Shoe eko was fakunayat. Tungolat Eva Kestan shoes. Olela. God is faithful. We need to fully understand His works, His ways, His promises, and purposes. Kadinte hana win. Nana si masam from kunya ke kaya ke. Same sapta si fosluna ke algos. Kat proy lalal fumi confidence. When I say when all of fame ke ipushing el si. Kat na para katashke oye magadashke msingen. Kat kikeving the lines up. We cannot fake this God. Eleta in cheers. Nagataga sa fila. Inusye fos singalakos. En afa konayak ya Euros chofel fak. En afa sifil flokpan la shaw lowos. En afa eskos seni ligi matan fel na kaywa eliki en kaywa yen nga lisko wasyak losko wash le we chofel fak. En afa sifil wiskos me na ke enche yen nga ra kojin utakla met shaw liki. Si saklu ke pronunciation chen. Adatagana chofel fak in kalam la. Jeremiah la kalam yung makati la kalam yung inde mo matako ke maning si belching armay kikiap palang simus topuk la ta sima simla Jeremiah ke intro Jeremiah nanan kaya ke le Jerusalem. Right them time trust most la tangan into puk la ta sima Jeremiah spala tang false prophet. Now Jeremiah la from langan la ta ina kalmila Jehovah pa from na chipen os most la atlu si to ko ke kapin sapta singen rebuke to kan kalan gela malan God akwo gitar evin katli na ge oye si masikyak finen mot nganda na pa false prophet from kinyak ke context literary context be istulan puksing Pangar malay chitan. Aragat chipa tum reading again force ngan inusye oye si makadinan karnin na ke mol sing ako mas kenge. Nga fa kuno
kun noi yak euros chofile fat en afasifil flokken la shalos kat kanem na pailos flok eshan emaya shamram kun full tolu flok to ya shi mga kumin dagal di na ge fashilik lang with choose kan ge 70 AD nemu shenge dal na fashilik na wana nga kalam ya pianya me shi shredding in Netanyahu la na weng even got some na shikyak masingan ke 1948 kadaliya na world order shi ba sham kinyak pegat ni kenda papala kalam ya mo katis ven na flokon na met lalos lalingan pa sham kinyak ngan metigi 7 years of tribulation we got kit nyol shi matene ling phone na tar ba pasilan gat nga fa kone gosya of course in flok nyak me ke pelal tenen ma full ngan daga to oya shi ma mas kenge na ngai kanda sanu nutakya ye koshi ma tenen lienga ye akit ngawul che pasano yak ngai 70 week katlo je mai ngani utchak na ke week ka ye koshi ngan 7 years of tribulation shi ma daga ke fakyak sapta di me gostom ni ke fakyak singalal kos plan orek dadar wangan makadashi betoka inanin et na ke mange orek dadar mange katika net ka estla aku klan gata ka testa malan gata farin ye no lem nam sing men mataga wot the pwebal chi mother makininga yelong toli la ka dorek makin argat force ni mjeng ang afay school sheni liki matan fel na kayo mga foretelling na ke flok silang klik na din kat ngan tukun yait ngaw chingan tasok the foretelling si may tagaw utak yak na phone na klik na din kat ngan na ke 7 years chingan it's shikyak tukun na church utak yak ke rapture chingan so katanta sa rapture 7 years of tribulation second coming 1,000 year of millennium kingdom renovation by fire new Jerusalem new heaven new earth pang sequence of event pang eschatology study of end time si makatito mga ni shikyak na taga sulayak taga kafar sulayak taga oya langkat na ke numbering system si ke Bible lang inakayegot masing ako mas ka mo di maminsya siya Chofile fa nga fa si fil busko os men na ke ensi na si bela flokle klik ngam tain show laita singa sumi na kayelos our future option that's fine and dandy na shelos pa 1,000 year millennium kingdom singa ako masenge kanina nui utak yak sing church age si makadash kanina ni for laule kon lal fu ngena mesem lal fu ngen pange pakataga na kaya we are preaching doctrines of calling singa we're sending out the seeds when planting the seeds na sincha mtake mat lash mit kusang na wana kadakal na mi pianga proy shukat kad nse nenagaywa papa nagaywa proy shukat met plus kusang in flot na ke oyeshima enagadimta wala na iltagan mo ligatel wala na kela la ba kadimta ke wo mo lesh mo mapat sibela kalwen de ma kometa rek scientist orek ta ta ke shan Jesus Christ de ma ko merek ta rek lan makin mammo Jesus Christ by nine fakya meta ta na ga mo la manen magana pa mo de ma ko meta rek groupia like my ngoy like my mo for love the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life common Christian man sin fell transition point yung mga omen ang kalam kaya pa it is not common grace no more it's become a saving grace that whoever believe shall not perish but have eternal life. Baka din na kanash kim siya. Kulo malap kaya arsan mat na kayo.
Kosta ka like po siya wo sinak kay kat kay siye. Kada ta ka flon ma mitchilash nga. Orator siya men order shafta siya bang. Ati siya bang lo tikin. Mình nga loing ta na. Riala tayo watching. Da tikin na gash. Tâu yak ke belching nga. Everyone ngon wang na pa moving forward. Isusta kang ngon jipay na kalam ke. Kad isusta kang ngon morning ngon 24/7. Now in other words, kung ti siya okay malang fella siya nga malang kat mo kayo. Right here, right thumb, right toe, big toe. Moswayak le. Aaron, fakang na siya Moses Aaron man and moswala. When right side pa dominant side ke tik na tingkat nga no when you anoint the ear, in other words, kung ti siya belong malang fella, malang kat mo kayo. Ma katil fak, makay na bakat mo. When a chair may alakalam nga katil fak. Na katil fak na si kum, tikun proy lok kum about Genesis na Revelation. Kadina nga ready. Right thumb so kung nga, kadina ra malan kat, makay na. Right toe, kadinu kay kat makay na. That's it. When we are converted. God completely converted from this world. God adopted. God saw no glory. Wala na. God kulang malap. Napnas. Proy. Vitu even mo mold. Proy sangkulo. Filipa akos. Fasakos ni kaya ya. Proy sangkulo. Praying with thanksgiving. Filipa akos nagiya. God bless you and your family. Kulang malap. Namasta ka na kaya, man, kulang malap. Siya na uskumet. Sige nga uskumet ba? Kufla. Well, should be back. Kayo na shoes na kayo wa. Matwiyash, matili matlala. Kustip siya laki. Alu somla. Moniaklan matwiyash nga. Kaksakin kat ki. Mari sung yainel. Email. Tapok lagi me. Pray lagi kal nga yaklal ma. Ilsom. Ingain research. Ingan do siya. Lapasi magat kainis kimalutut siya nga. Kicharmaya saptalong walya. Pinifastingaw na galong walakos ko siya lip siya lata na. O iya siya maldaga or at delivery siya lal ngayon ka siya yagong nga. Masikyak ki. Panal daga siyang kundag proy. Masikyak ki kat papalita insien matsi. Napanangarangan na ulgat lagaywa. Matwiyak. Inlalalfungi. Matili matlala kadin kan kaksikin kat ki wala na lal kaya malitiwa wo siya nga kaya ulala kadin kain wiyas placings ke metingi nga fashion bet nagikali lasha nga nakilin tagalawasan in kain akalimye pela aslawasan kat sa sakin na bay akay kat kaywa siya iya mga task nga pa edification napanang makos sa pasak nga kan gasta akademia ka click like finish share ilala kasha mama finshaklan metulong lalgos wasing lalgos kilong akademia ke kunokan falatsing so na finfela na phone na fakak kikastan gata narakat mga interneta Urik magin masih maasin phone met na kayo pa phone siya.
Cosmos computer natin kumaliye pe wo mga ke. Aklo malam singkat ngan kan aklen matwiya siya. Rangi aspa nga jud ben afak klo malap ke. Takalo manasloman. Koshaya lila 3497. Namdal Rospange. Anbayin kumbe. Namdal David. Namdal Lisiana klo malap ke fos kum sa project nge. Kasi nakko. Kasi lombe na ke malutut mars misingi. Anaklen betik na jiwers nge. Na Suni Arson. Klo kita kalo manpe. In gas tape ke tamil jiwers nge ke akataya wowo. Pabena tagayirum menge damdai Jenny Sikra from El Paso. Kulogi pasiselo wasin kan saka project projewos ke kuno kan falat si emana yok si pe si magat taka ingain wikasha ana ki gosti psela ke fakal damel lipanan lamay te cash ordainia ki kaekin met wal fingon lan gat wayangan in gat na gat fong nage oyela shivena meta na panang proy anaki akademiyak nge na sinkat submittal kanale posiselle pasla mayin malala sikas patamlipan lang sipe ngaku akakes maginiya kumkea pa lemtay masilan gat nge ngawela lemtay mayen mana matalsi ay siya saptaon gor fastolu akademye ay perfecke gor fasalgos matal na panang raking amda ka na yedan kat falat lasha polel fakkerom saptas nga lufasin ke luo ako minta ka ay na si magkise maula matal pangalu pa iyo anakalen kong betam dahil siya balik lumalap ke faklom nga ingasagat kaywa wikom yang damdal cheni ke confirmation na keluti si mga alut na genge samsam genge katilip sila mo kayo na substantive na ke exposition madamali panel daga akataya genge na ke eschatological elements malakalimiki bukla Daniel masis siyang akot na ke nagitakalan lame. Skinan ka masing eh. Pamalipan il fakta na piyenga. Ay nakipol il fakta. Ele tatari mingan man kat silia gitari. In matlalal fungisi. Nwangan alalo. Skinan ka. Efin kung matlalal fungisi. Siya mga Oko ko nanay penasin siya ula ka pa. Magang sintan kia ka, di kinistan niya la. Efin nga fash, di ki fela si nga meta. Finshak siya fla si lak nga pa. Nga no asyun na siya dal, in ka siyaw. El oya petalik nata siya. In pange, masi makat, ito alakat ka nagikastan ka ata. Oko ko nanay Finshak kanina ni Roshma, pang conviction la siya. Nga kuminte, mugui na nake, taga long lakastan gat, may information. Transformation siya yok shipe. Insikya ke mo lakom. Mataliyepin pa na masingi. Ke mamaurek masingi, kumutsak na TSA. Di petsa singi. Fulful kumutsak tari na le. At aliksin tuwe tokya, kamdan kiuman, tuwe tokya, kuflautsak, bangon siyak leme. Naman mo ulak ko makat nagin la, esaf lang na kat matlalal fungiya kat sa mga bang rapture. Siya testo ni ka akor, fasingal turun ka singalal ko siya, ale akkalam
eschatological events yung mga sano akademia ki buklal ge buklal po na ladalal po na sinbates na naika mga komunita la makatash ke ngay ana fakla dam lipan na litue tuda nga nataka ta ene na si makadin na nash ke ngay pa kadin ko nayak na paye kanon malutut ngay kadin ganit tolla kadin itala mesir sumanyak ni angan pain ko damdal chani gulo ke faklong ngay nag-effect sila damle lipan ka nagilti sila nga inkan confirm ya papa na ko makalimyangan kaksikin god game damle damdal lisiana ilga besamram kun nag feast of trumpet singan gulo malap panganuguk sa sikat tapana gulo malap ke akalimya singan be damdal bet OC Thompson kay open assume gulo gatsit balikom yak wala lang damdal Sepe, Youngstrom, kuwas mataga pengana, Lenin kan wikat kimulutu tangi. Sima wole ke kat, takan latakalas ke, mangain kan lipsila ke apa. Continuity ke malutut ngay, na kunokon ngay anak ke kandafak ngay, ilta kain aska pasta na kimulutu sige senria. Kita belsum lamet kataga front load ya mga nakatliye relevant silan guys si kunokon nga week singa samsam kunyak ke proy napako uslip sila be akta ya matagam singa nga masamsam kaya nga glomalap tamda sipe ke aspeloman sipe Youngstrom tamda lisiana tiba glen kom ke vaksilom nga dal shuwe Nelson lo bagi fuasi mam suka nge ege kesen payangak makumra lange somne lana ipe namdal damai ansi krege wo benchum namdal lisiana aebe damle Lambert Jackson en gumaswan len mo pe melin lo malap bagi arsloman tagaluman bengi aspol siak sila kapa gumas engine Asia kang amoil paso bak long do babangan kay won assume damdal for line kfs finan lanai damdal genya from Columbus Georgia aglen gombengan len na message mat kay met nga mayrum damdal cheni an school liebek na den amen si bengan matagayrum damdal lisiana nageditiwo makumrela tamlalipan. Kikadakilen ko usnge, kadaya ko lapen kaliye. Dengan fact lapuan, kulok aksyaklak na singkat, ngayon pa nakalwani. Kos mta fashwi alu. O yes, tamlalipan elusye, ngayon first by first siya malututo. Napanangara, ngalalal fungima kumana nga inisma fonsi. Erso nga kingamda kaksya kanala da sakta. Kadin na nakalim yepe sui lasha. When elita ele mo glory, honor, praise na singat. Ngay take, man ngay tamatsinga. Erso nga kun pa nage background lal nage oye lala. Metliki ikekla na pay na silan kan liya na pay. Elucha ki esngal dolo somla. Elson na furla. Napasis nga rekman gasing God knows the desire of the heart. Mayan omniscient nga kung de kain kaya balakat papa. Main idea si matagasmanyak nga exile nga patamlalipan el kaya kataya kaya kitel suma pa kasin lata siya nga tako. Pasengkat patam siya matpala Jeremiah suman ke vastungulya siya ana ki ko poslip sila nara kasi siya fact na masikyak na siya los may fact ka samma na yoro los na fact na mamay ka in the overcome sang pe na siya losin kain
li Milo Sashkian, tamalan kada kaditala, tukun kayak na deliverance ita kailo siya finaforla. Nara leta singay nakkayalos la, kos finasum na kiyan siya. Kosar kayan siya ma ipremilara. Ipremilis somliki en si matemasil, el matanan na lalfung irin kat papa. Napanang ara, kifaksilak nga, kicherma el from the silos nga, kikasin leta nga, Milo sinara. Iprupas nga, si fasyan kasi nga from kun, lalalfung ilale prem. Kata ka from kun kikata, epel, todo somlala, Seal of Famer nga, kali prem. Kasi pinalalfungi, el may tsenfel lan wulayang, el matana, iniwanak tak-taklalain kan lalfungi ka. Napanang araki, kadel sham-sham nga I want presence lan kada sure allos pe. Elos finnet ikandiel is invisible. Yet, the presence lalan communicated through. Lata sila Jeremiah Napanang ara insang na sila sila. Communication sila gat esang na sila encouragement na sin-exile En luma ito ka na kaya pa, ito ka na kaya siya flyer la. Medali ara. Damda na kaya rebellion attitude lalo sa. Ko elo siya eklaligi malo sa shkian. Napanang ara kelo sana refugees asom na kaya ensi mati ensi losa. Jeremiah sim na silos. Inkain fact na silos mama kadel fakelos inara. Inoya sinalale prem kelo sum na kisin enjaya. Pangata ka akalimigim tawa kia. Elosin kain continue thriving with their life. Paano ke inkain ni Maylan and then tawayan. Na ke inara oya na kayo maewo na silosan. Na elosin de thrive personally mo kayo na. Dahil hindi pa city si madel deported na wengan. Elosin pride na singat. Ke mama elosas kengen. Nakatfinita na oye pe na ma eprem ng lalal fungi kada. Mga nindaga nakayelos. Na ensi mga li na ki masimas nga pa anay nas ipluo si pangali na kaya. Masimitan kadelorek makin maupe insang orela purpose lalan mawinda ka. El tena long sipe activity mawit pepelon nga orana silosan. Efata ka to kipel si lefasang kayak na sildalan. Nakatapela planlan ka tinurek makin maupe ngan in morela accomplished purpose lalan. Naki accomplished purpose lalan na masingan ta ka ki na may other disciplinary actions in the silos. Nara inakalimila malan ka ata elmata ki tron lal in command center lala elita mamasikyak ni. Napanang ele me rekmagin with pepelon nga insang lutut na silos dahil kadita nagkipatam lilipat nila kasuman nagki toto yang nagkiyait nga ulsi nga inda ka na silos napail taga usyela tenil nagki ilmatawakin nan ka na me kiapkran ni pela nga me kadin na naro
Now, oya si mga liki, katika samsam kimalan kat nga pa, talik na talat tisapeim, na lusit discipline nga, inkain anain, kaisi tisulpe, tako, na restoration sin infasikyak. Elosin kain akilin, na mayen, mga sikyak ka, glorious promise ng God, ke plan lala, inakalimila, elden ang etalik natal. Nangakum ka bin kapsya o yesi nga nasikum siyeng. In kasha faksilal damle lipan ke siya Tesalonika, saptal migos pasangol doluwe. Ikekta na silen ka inakalimila, seksinaklu siya nga itakle. Pelaklu leng siya nga urekle. At epenak siya siyakle. Wimase luo tolu siya. Nara mga intaka na si kumla. Elusepe window siya nakikulukoya na si kum. Man kat alteriya masima kat muklela. Article of furniture nga ligi tembalan gata. Na kat finita na pa ila mekalme yan soul siya nga nakadalipe na ki oyan salal kang mga kumpalakin siya nga. Panakiwangan critical thinking la kumin kain kasensya kin mao logical reasoning la siya na Philippine manasla memory la siya ka fin na ki affection la siya kanin mangan kay wanain wangin le anain ale compassion la na sin kasi takigatnan ka nagioyalan ka ta Pesi makadaksiwas sila, makadinanaksiwas sila. Na restoration jenge sikya ka. Kadena na pa in isikya kesibin. Planan gat na si kuma. En mafonsi. Nga kumin kain. Loang nage mesi luoma. Kat itama. Kadara sa faal kadinanaksiwas sila. Napana nga kaya nga liya malututsi nga taga na si nga nitala as assurance si mataga ki plan nan gata elita plan mo si main taga na si kum napana nga lela na si kum ka din ito pala plan si nga pa na carry on nitaga ki line lal David taga di aspe plan sila na si kum nag-emote siya, mga kumakun na geng. Ke inaksafye, kaditala, lemil fact na sin matamalu tutlal nga. Na, emo asen si kumin ka siya. John Chingalakos, wasyon ko sa kalemi. Ilak kalemi bela, John Chingal, wasingaul. John Sapta Chingaul. Posifalian, pakanten rumin mention si silngi. Ke foseklan mga kumdi ke TV am singiya. Mga kumdi take chance. Mga kumini nakatingkain, put our house in order. Lila megat kanorela. Mat nga pa natalak penge. Katli na game gugulanize. Foseklan bela. Napana nga katikan siya laki pesing. Planlan kat na si kuma manawobo. Nang ako min kain, deksyon kensay mo lakoma. Kapsapen ke malutut nga lila, megat kaniske. Insang kaya yakom. Ako lo ke malutut wo, si makalemi na selos la finne. Ilos som, lata singet ako, inakalemi. Lang silang gata siya knaas. Fin presence lala siya knaas, kadita la plans lala siya knaas. Anaki, fak mo, ngay tala may plan luman. Mayin, katsingil righteous, katsingil, wangen tafong lagi ulilalala, el faithful.
Kulo malap ki nga kan wi ko uski malutu chingayo. Nga flonang belan jil tam lipan. Dan nga taga kali nakatfa praile inaksya fiyo taga nilasha. Tangan chudbe na fa kulo malap na siwas na kayo kikat kan sisinsi kikastan kat kikasi ngayon. Ang lipan belan nga flokon na yun. Ay kulo malap. Kulo malap ke punchline chima taga or tamla inga. And we been ak yok ke kulo malap ke me fakman mit na kayo fashion ke pelching. Wana nga dakal me penga ino ilang silang gat kat taga na ke bro we sang kulo singa ne taga ke Philippi sapta course for ja course ne ge fin chakla showing bang na wana nga kala me penga pe. Namnas kat taga but that first by first ke ko nge to sok ta litu dangan we na show no man. Rot tele devotion no man. Tele devotion nga le yok na pers pe mange mas mai o kya kat na ke katin pro we show la sho katin me hakate ye shukla me katin fakna shishke kaslal inakka ye kat na isipana yok ke yok shbeyen leng lu mar finen ko shaingen nang leng mata she bain on makin pang source lan mit ko shaya original language in 1902 shuk konso ka vinwan chung shuk konso ka tengena pange nga so mutulle inoy lang silang nga taga tai pias mo chachen nage malutu chinga taga ke Philippi akos nga finchang an song tai pi sapta sine ke sapta akos nga nak sa Philippi chinga na paili na fash nga finchang main tamil cheskal rap angan kada inan ke proilo usan pange ma iket na shishka dinar min kanina restore ya machin main o yashi magatli mashikya kitakle wala na shinga enan flok nyakya panga ako magat tagali proikin inashke ngit na chifan na lash mana yok shbeshi pang molla nga walle kigatan maginya na ge o yalal magain ngali mo machinga taga katin faithfully taga na ge actual shiya machinga yok shbe katna talitlik natas nga for the next 40 years if you got long silang got more like the next 15-20 years click ma matway singaw linya na dale ina na sipay pa ma academy original language laws fact mo taga ke online got papa naga taga ke online got archibain luti kai actual siak the yamaswas mga ina na kinore kadin te patachang na ke mawan jupefin fellowship ay nanke pro large na sibbe na ispela na shul kakshing gat ke mana ke pro ke position apply in la life how much man naga din taga lie pro humbly and boldly with confidence pro aklo malap kastan magana mat nagaywa nas we got mdana tamli la taga kolgat ke pro in fashion league ke belching God bless you and your family tamli triskal ke flon at pelo Ay, kulamalap tang lipan, kade ako lang kali, taga nila siya ki, proy ki pelsingi, sudman na fak kulamalap na siwas na kayo, prosye ke kasla, tarakta, en kumaswan, kung proy pe ki, mama as inanakluman, kasi situation pa kaya kumaskiyan. Katagay ni, proy ki pelsingi, kat pasta yitan kat flat lash, Katla Leprem, Katla Laisik, Katla Jacob, Katsi siya sistana kilangsi. Sapay mawin kulo si fan na nata, indaga misya, cash mo ito. Kat kulo malap na siyum, ke kumakalimi laban lang si silumingi. When na dum, kel fully God, fully man, tukun len tolu el maulyak. Kasto makalimi na siya, lakat na kayo malalfungi kayo ay small. Kadak siwasyak na dari kishpin lalalfungi. Kulaw malap na siyungkat papa. Kikastom da ka
akkay kadin lalal fung ilasha. Kadin ka penakkay matwias na kayo wasyam dain manasla ki pesingi. Elos na kayo wiyash ma taki pelin yokshala. Ashur ki matsyaw klenalash ma fastigi kat. Katwela los ki pelsingi kat papa. In prain assume. In fact, kulong malap ki kasto makkay kat. Kisiya testoni ka akor fasingal dolun kisingal algos. La kumako latari. Nasin na kayo malalal fungi. Siyam dulle. Kume matakasa los siyak. Nagim dulla los. In soa kinuknugin wala na lom. Osyun nasin mo na tum. Kisiya pukanye. E nasin na kayo malalal fungi. Asyik yak event singi. E patay mano yak pena. Kinuknugin wala na lom. Why na Elijah? Kavinain in ocean Euro. Kulo malap ki kaso makkayagat. Kadinetala. Pange plan of salvation lom na siyesh. Ikestam danin siyen. Dalik natas na kayo. Masak na alalo. Lani yash digin galgala. Allah ashle. Elo sinetala. Wangin inganik saya. Katkan molikatle. Euro make fun. A life without your son Jesus is a life wasted. Katpangon kong gipelsingi. Inkan pwento kitalik natas. Talikuyas metlas inkan karas na Euro. Tapakalan kometape. Pisin metlas ma. Matayin manasla ki mano. Belosars ki emergency. Ka intensive care unit. Kain lomsi. Ka 4 pena. Ngal ki mano. Kaya uklena kimsin kidney. Ka heart. Ka shaflet. Arthritis. Ka oye fuka. Leilam. Dalik na kayo wanatum. Initala. Kumtakta si. Kumkatsi morikatle. Kumita anatomy. Physiology. Kanin kapas na kayo manos. Kasto milana ksikatlas. Kosolele. Kainu tekniki mitochondria kishel. In kanon wala. Cancer. Ana si kanin mas kipun mero. At nusyesum gat papa. Ki miraculous healing lom. Ka sakriklom in galem. Inakaye talik na dum. Akfon yila. Matmas na kayo. Kat nusyesum. Kung nakaya los kalalfong ilalos. Kat proepe. Siya kikasya lom kisipen kumita. Pisin talik natas pe. Mamdain kapur kipel singi. Kesta na silo sinitala. Kel Paul Silas silos siya tuin kaksyagan kom. Efin ne upe masikyak na silos in prison. E kum sa paya malipufen lom indalalasyen in koslalos. Kat kaksyagan uch nga gen oya lom. The character lom. Maingin akkay kat na kayo. Na wangan sima kum tsakan dero. Yokligi na kayo. Makasto makkalimi na sirki maktolu long lalkush. Kishbingat met kuluk. Awangan siya makum tsakantin na nakmanas na sirki. Siyan kos kasko gengan madal. Yutikat kadinkain pasisel. Siyan siya masasalana. Inka naknas na siyak lagi. Sakip sop. Inkain Arlena pagkapakla, anas no, makuluklasya, mayin, kasto makkalimila. Pesi katakan na ruma kumtesam. Nakatalap na air na roto, maingi kum mankan la. Inakkalimila pan lang silom na shish. Uloki, Chermaya long ulia, kikaslom,
Takan jul bakkay adalik ntum. Kikatlup sila sin matuti wo silom siya kum dilo ko nakipel singe. Anaki mas salom akalemye. You are raised for a time such as this. Kishben yok for siya clash. Paskainin luti, paskainin no yesikyak. Tatamlipan len kanta ka first by first year. May lutut lo manasish na kayo. Kadineta lalrit ke pala. At siya nanaklal pasang ketekata. Maingin alin na kalem. Na kaslom. Ekat praikun peke original language lasha. Takaki Bible matal ki kaskusay. Project 1902. Kiripen ireliklan leng masikyak. Kiling sasising. Kat papa. Kaslom de eninain deklaligi mas salom. Kat praikun si deslonikal megos longol dolu. Communication insien met kollasha. Insistan na nagin faletla. Kana nakfakya. Ingan loang nagikasluma. Lakat tekanis nakilang silash. Kafin na article of furniture man ki lomnuk-nuk nakitempol. Siya ushipa na siya meta. Panangat pra ki pesingen siya kikasulum kat papa. Maingin aksi wasiyak le. Pray lasha inka pain nusesium kumin kasha. Oye makatli. Phosphine Minnesota. Ka state siya ye. Ki oye masikyak pe. Ki rumors of war. Inkenek na kaywa. Maktanin fung ye mo ita. Kat nusesium kat papa. Ki kasha lom. Tan buminas ke maingi. Nakmanas kasha met kollasha. Inti ayensi. Inte wiwi met. Inte wiwi political party. Akadin tu kafin makasto makalemi na sin. Talik na tum. Tuloko naktalik na tum ki pesingin cold fellow. Miste pa elomin kan sikyak. Kat prasya ko ingi. Mayan yurum makay fun na katkan ko nakmisle. Kat kaksyakin kom, kulomalak. Takum lela na siyesh, lusus siyenge, misyalik tari kat kain, directly da ka, in pray na siyum. Kat kaksyakin kiwen na tum, da lepo layo tirum, in kandafa kat na siyum. Layla, kalayang pakotin, as sisinsilan ng dalamin wikat, karangan kat. Amen. Lumalap kat taba, kadaya, aksya feel lagi on sukunge, kadin ma-share, pero may faklo uso, lumalap na siyus na kayo, kawikat, di kayo basi ngayon. Sky.
In paradise, in Sagaplong, Linali.